Na helekelakan pelloskalla, tjärveskilla, kualaka poraka, lelelelolololella, lelolelelolelolellengo. No, puhtako du ja mä joikan miellä, kun kohtsujuonjat. Kommer du också i jojkimodus när du ser reinstyr? Do you get in joiking mood when you see reindeers? No nuuda tajjokoitke säämelatsai päälle saatte, missä pohta lohti miellä, joikan miellä. Det säger så av reinstyrsamen att när de ser reinstyra så kommer det joikimodus. Reindeers, Sami people, we used to say that when we see reindeers, we become in joiking mood. Ja tämä luhti leike muu pohtsui orohaa luhti suoma päältä kaldua i vis ohtsejoas. Kos mus läh pohtso tänäikke ja taslan hui kiihtyvas. Den här jojken tillhörde renbetedistriktet bort i Finland, där jag har mina renstyr per idag som jag är väldigt tacknämlig för. This jojk belongs to the mountains in Finland, in Sami part of Finland, where I have my reindeers, which I'm very grateful for. Because it has not been so easy to continue working with reindeers. Tommi tehti hahte ilahnu älkes pälkis. Tää hahte pissu puolsotuolus. Alltså det att det inte är så en enkel väg. Det inte är så enkelt att behålla tillhörigheten till reindriften idag. Och det vet vi ju på grund av olika orsaker. Från myndigheternas håll, tvangsslaktingar, och att det är så väldigt bäles mikä duvot kullat puolsotollui. I was telling that the authorities in Sami land it's not easy for Sami indigenous people to continue working with reindeers. We have a lot of challenges. For example, authorities says we have too much reindeers and therefore it's not place and space for everybody. Mutta tottekemi Sami nookutenut tuolla hihtään kullivasvuoda. Ofta lahkaidun näkket tämän ärpevieru viidasa febredi. Mä millennot maattojun ärpen. Och likevel så klarar vi reinsaman och fortsätter med den här traditionen och livsstilen som vi har arvat från våra förfäder. Anyway, Sami people do manage to continue our tradition and lifestyle in reindeer herding. Why do you think so? Monin ton kahta hattemi naakoda tän tahkat. Vad du tror är grund till att vi klarar att fortsätta den här traditionen? No, täppälä holluskähtsämen. Jag ser det är många som ser på här, det är hyggligt. I see here are many people watching this Facebook live, and this is actually an opening ceremony for my new business, which is reindeer healing. Tällä iäsaltes takkar
illu avutuolut tähkö mun tinkun tän juodan. Mun on täällä alkahan täkkär tuoimaa tähälian puolsot alkuveemin tahkat. Tjäihi mäilmäi. Ahten moi puolsu mikki te atte. Det här är du är med på en stor happening, en lansering på min Reindeer Healing Facebook-siden som jag har här. Ja takka mai veitti tuuvot Instagrami. Nuohtedi topöjbek mai chuovut. Tän saakastallama hashtag Reindeer Healing. Dere kan også følge med på det her temaet på Instagram. I have also this theme going on in Instagram. No, täppälä hullu ähpesolmut. Täppälat kähtsämota läädä. Joo, hullu ähpesolmut. Nice to see a lot of friends and reindeer herders too, and people both from Samiland and in other countries. Jag ser massor känt folk här, både reineiere och samer och icke-samer, så det här blir spännande. Nu är väl dere spent på vad det här ska gå ut på. Jag har ett spörsmål till dere. Musla Geraldat tikide. I have a question to you. Mai adda puolsuutuutni. Vad är det reinstyre ger dig? What do reindeers give us? It would be nice if you could answer here some words. Lyksä hui sooma justi sahtaji pehkete. Kärlisti tässä vuella ja te maitat. Makkar väsä hos tuuslamai puolsulla atten. Hade varit hyggelig hvis dere slänger in en kommentar om hvordan upplevelser du har haft, positiva upplevelser du har haft med det att du är i reindrifta eller jobbar med rein eller är i närkontakt med reinstyran. Mun sahtan tangoitke tahtsa, että mun kohdalla puolsu atten hui Oulu. For me, the reindeers have given a lot. Jag har fått mycket från reinstyret. Det är både livskraft och glädje och ja, det är så mycket man kan inte säga med någon enkla ord bara. Mun kohdalla puolsu atten elinvoimia ja huite halaslallat mi puurispirket. Puurispirkejumi. What reindeers have given us, I will say it gives very lot. Health, well-being, happiness, and life power. Mun mielestä tehdään, että mi loktet tan oinusi ja chalmustahti tan ahte mo puolsulla maittaimin terveysvuhti äykin. I think it's important that we Samis, reindeer herders ourselves, also start to tell about how important reindeers are for us and what qualities it has, also for our health. Jag syns det är viktigt att vi också ska lyfta fram det att vår hälsefrämmande reinstyran är för oss. Och vem andra ska fortälla om det hvis vi inte själv gör det. Kähtä ei pidä muistella, jos me ejä muistella. Who will tell about this if we don't tell ourselves about how important reindeers are? Puhutsu iljatussu nummo täällä
la saahkat pohtso arvu mihti tuvo ekonomalatjat. Muodalla perkopuhtade me ja tuetse auna siitä äykin. Tässä mainu Oulu iällä, no mä tahtsin terveysvuoda pielit. I will say that reindeers are not only valued by economical ways as the authorities want us to or tells. It's not only meat production and handicraft. It's much more. And I want to put focus on how important reindeers are for our health. Det är så att det inte bara är ekonomisk värdier av reindrifta och reinstyret som köttproduktion och håndarbeidsråvaror och sånt. Det är mycket mer. Tutkan han säger att det onmosko aina ällit mi raafot. Jos koitkin rääfäällä se älli jo äinit. No mä puhut så tävälläst lää. Forskninga visar ju det att när vi ser på roliga dyr i vart fall så slapper vi också av. The science shows us that our body relaxes when we see reindeers, relaxed reindeers. Anjakomi tiima jo on että NRK:s tjäihuvi että minuutas minuutti kidajohtimis. Kun olles talle mi on me hatte olles norka naavtasi TV-kättis. Att det tuossa pohtsu jo ei niin TV:s. Att ja maninta taukuhi att siinä tasa liikkujetja. I fjol sendte jo NRK minutt for minutt en ukes lang vårflytting fra vinterbeite til sommerbeite og fulgte reinen over vidda. Og vi så da at nesten hele Norge satt jo klistret foran skjermen. Og i et helt transe nesten i en uke. Og spørsmålet er hvorfor var vi det? Last year, Norwegian television was broadcasting 1 week when we could follow reindeer herders while they were migrating from winterland to summerland. And it was broadcasted 1 week, day and night in television, 1 week. So the question is, why did all Norwegian people almost sit in front of television? They didn't have time to go sleeping at all. And it tells a lot. Why? How does reindeers affect? Ja täällä mun häälitän rahkati täältään Reindeer Healing siittu, tehty Facebooki ja Instagrami ja muilla tahkamme maittain ruoftusiitto, että päässä ehkä juovu meiltä. Mun paadan maittain jierahalla holmui, mä sikitä väs, mirkassa puhutsu ja musta mä iäjän filma maljan juovun pohtsu, että päässä ehkä juovu tän siittu, että ihtin jolla monna men ofta patjaalina kuessel. Det juovu fall meiltä. Det är sånn at jeg hadde lyst til å opprette denne Facebook-sida, sånn at vi får dele alt dette med reinsdyret, hvor viktig det er for oss. Og jeg skal også, som jeg sa i sted, dere kan også følge Reindeer Healing på Instagram, og jeg vil også opprette en nettside hvor dere får tilgang til videoer. Ja, og jeg kommer til å intervjue reineiere som kan fortelle om hvorfor de synes at reinen er så viktig og et helsefremmende
dyr vi har. I will och imorgon så vill jag besöka en reineier allerede, så dere får følge med her hvem det blir. Og dere får høre hvorfor det er viktig for han. I will also make a homepage where you can follow more about reindeer healing, and on Instagram you can see and discuss and tell and share your thoughts about and experiences about this. So this page is not only for Samis, it's for the whole world, as I said. Täällä pohkai väärästät tät läyti. Ja mun on tän läyti rahkadan, että voimme juodit tämän skiankka lähimai puotsulla mikitä adden. Ja tämän sähtää dotjaha, että tämän lamaittai talkovedjin. Ja tuossa ei huisuhtas kullattiin väsähuusai mo vilehtet väsihan mo puotsu talkoda. Että juoda ehkä hanjas tackar väsähuusai. Ja, det här hade lust att skapa en arena där vi delar reinsdyrernas gave till oss. Så fortell gärna dina upplevelser. Och ja, att du har säkert någon speciell upplevelse hvor reinen också kan helbreda dina følelser. For det er jo snakk om at det jeg sa i sted, at det ikke er plass til alle i reindrifta, så noen blir skviset ut. Men hvordan kan vi også ta reinen i bruk for å helbrede våre følelser angående det? Tällä maita mun tatsin, että hän liian tämän läpti, tämän rahkadi taka läpti, mikki kos mi pies juodi mai puolzu alta skeankan ja talkuve. Ko no mun tatsin eske ahte la ollusat keheljat keitä illa satsi puolzu tuolus. Ja taas sähtälat touttuite juohtsat maankalahkai nuohte puolzulla mai sähtälä talkovedjin taas, ja tämän pidä lyhtsä huisooma kuulla laasi. So share your experiences about how reindeers have been healing you, and if you have some bad experiences which it's not so easy to talk about. So reindeers are very good healers. No, nuohte tien olis mun tälletsen täällä täppä oone. Nuohte kiihtu kun juovui pehket. Ja mihan kuulahalla laasi ihtin. Tack för att dere var med här, och då är Reindeer Healing siden officiellt lanserat. Yeah! Täällä puolso ja härke talkodan siidu rahpojuvon ja mi avulla tälle. Yeah! Now we have been through this opening ceremony of Reindeer Healing page. Ja det heiväs vi väl kanske joikasti luopas. Maanin kalken lonu hittai silpaan altoji jo tuo jo roesta kusa jonko lalle